Karbi MIL subject Karbi lamet amunjin kecengsia farmansi marideng pen kangpu. Hamren Municipal Board angkang prek jamati malong COVID-19 vaccination awareness program ke padopon. Bogazana long ongdung rakia hormu kenep long. Kardom Karbi Prime Temalong pen niliarun legthe non birtang ton pen arjikta. Karbi long Autonomous Council Conference olalong sirke bangdeng aphan kapanong Karbi MIL Karbi lamet amunjin. Kecengsia parmanalu thui CM tuliram rong hangari deng pen kangpupona birta kat nisalong birta nangle. Karbi akhai aphan phurkimo ason ben nangman se sirke bangdeng kat charlia tum mithang Karbi lampen MIL subject abang chongwai longpo lapen Karbi lampen satlang toklongpo Karbi lamet amunjin. Kecengsia parmanalu thui kitokatum lake hukur sing kro Ranjit Hanse Mirklar Teron P Mondol Teron Welcome Teron Laven Somoy Singaratum Hello Bangsolu Thui Kangpua Mai Long Karbingong Autonomous Councils Speaker Long Kitimung Deputy Speaker Rites Inghi Yematum Jogat Singh Ingti Amar Singh Diso Lun Singh Teron Khonsing Rong P Kache Rong P MSc Richard Top P Principal Secretary Mukor Kumar Soikya KLDB Board Chairman Longsing Teron Prek Jamasai Kam Board Chairman Atum Chitong Dun Renti Karbi lamet amai phu hidinat rong pi KCS amai phu Chandra Singh Kro lapen hamphang asong amai phu Atum Chitong Dun Renti Yilitum Karbi Elamiki Kapacit Hangia Pan Nili Karbi Autonomous Council Long Kiman Singh Education Ye Mochi Nili Lasot Kamatha Emithang Elamiki Mother tongue laso pangjo wek nang il tuma lama ki gen kirwet sondo singkro ka hai ke da dinjebet ilgum Karbi tum ke joglim elami ki pe chenglo appending sumpot pe chenglo ang ton namin tum elami ki kato ka beta tum ke joglim laso ka pache thangye pan ilita Karbi ulaso ban hokor singong pe ka hai singkro ka hai tum yong sinang ori dun pulong te tok bang atum yong sin hiltong phan laso nang pi pulong te muning aningkan kelas 10 pen ke MIL pen ke Karbi alam pen tok long bek bo pusi nila teman paita kelas 7 ethenon central government pen dame free and compulsory education mother tongue emethang elami ki thekbek na yi pusi cabinet decision anelo Class 1 dan Class 6 an ke compulsory je methang Karbi de Class 1 dan Class 10 an ke Class 6 an ke along 3 school dominated Karbi area ni bang ke Karbi language thanbek nahi tiba ke do timne tiba language thanbek nahi dimasa ke do plo dimasa alam thanbek nahi regma naga ke do plo regma alam thanbek nahi garo do ne garo alam thanbek nahi Lason se central government new education policy bangke cabinet decision and non parliament long passed Chief Medical and Health Officer West Karbing long ahin pen kapachini ateng ke Hamren Municipal Board angkang ke do aradatum COVID-19 ang prim kachipidu na phai jumpik lang lasi Hamren ward lakhai si pen trok si kapuchi aradat phan chirok tok amai padonang ji pura kaping khara teng si pai pai ni phai krehiniani Hamren hitiki mi jirjar club thailang solong COVID-19 ang prim kachipidu nang ji aputhak chethan chimu mamai kangni pona birta pherangke hundor kropen birta nang pale Bangso Chirokdok Amailong Additional Chief Medical and Health Officer West Karbing Long and Management Committee Hamren Lapen Hamren Municipal Board Chilang Petpen Kapatir Piajai Mekalong Dr. Clement Teron Atum Chitongdun Muniram Teron Ward Commissioner Jirjar Club a President Pen Chipaham Phu Ponsi Jai Mekalong Joy Singh Kro Chairman Fishery Development of Board Roman Pator Chairman VDC Socheng Constituency Jotson Terona Bangphu Management Committee SDMH Dilip Hanse Ward Commissioner Indira Topipi General Secretary Hamren Mahila Samiti Atumta Chitongdun Kachatongdun Arara Tumaphan COVID-19 ang prim kachipidun na kenang sot alam the chithan pajirmi damsi ing prim kachipidun delang arara tum sadame kachipidun japhan chisigrinti
Independent Day Katalona Prang Jong Karbi long police tum Bogajana long Lin Nira Gram Kritroxia drugs kenab long abuta cat news along Butanangle. Assam Nagaland Hoi Kedai Lahorizana long Pe Kumbala look up a two pensi home paroi sira home pokep a drugs at Tilup neblong cheglo. Drugs kepon Kevan Ver Anaga Kai Penanso upon Korkutia police atum neblonglo. Police are then catching nan check like Roji Rengma Lapen Angma Langmik Pusi Pankek Ponlo. Labang so drugs ador lagi kuti truck an ador do pusi पुलिस अतुम पे निंजे पॉन करीब 15-20 दिन से वी आर प्लानिंग फॉर दिस थिंग। एक आपको याद होगा बोरपथार में करीब 1.5 महीने पहले देयर वाज 700 ग्राम्स व्हिच वाज रिकवर्ड। सेम लीड में वर्कआउट करने के बाद करीब 1-1.5 महीना पहले दीदी का एक केस हुआ था वेयर वी हैड सीज्ड अराउंड 2 kg मोर देन 2 kg हेरोइन। That lead we were still working out. SDP Bokajan and team they were working out. उसी लीड में आज we achieved success जहाँ पे more than 2 kg heroin, exactly 2 kg 17 grams. She was planning to deliver it, so we got information, precise information. Based on that border area में एक operation हमारा हुआ। सुबह से इस पे कुछ चल रहा था और फाइनली वी अचीव्ड इट लेट इवनिंग। तो करीब 2 kg 17 ग्राम्स हेरोइन सस्पेक्टेड हेरोइन सीज हुआ। नाम क्या सर? एक जो लेडी हैं शी इज रोजी रंगमाई 50 इयर्स एंड देन अंगमा कानाई probably her husband he has also been apprehended। so दो लोग मिले हैं। सर ड्रग्स के कोपरा कोलर यूजर संभावना असली दीमापुर से ये असम की एक पार्टी को डिलीवर कर रहे थे। सो उसी बीच में वी गॉट इन्फॉर्मेशन एंड वी इंटरसेप्टेड इट। जैसे आप ही ने बोला कि दिस इज़ अ कॉरिडोर जहाँ पे सोर्स एक डिफरेंट स्टेट में है और डेस्टिनेशन किसी और स्टेट में होता है। सो असम में इस चीज़ के अगेंस्ट में बहुत एक्टिवली गवर्नमेंट कर रही है, असम पुलिस एक्टिवली कर रही है, बट जो अदर डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे अभी भी डिमांड है। तो डिमांड की वजह से ये मूवमेंट अभी भी चल रहा है, बट वी आर एक्टिवली परसुइंग इट। जितने भी मेन सप्लायर्स हैं दीमापुर बेस्ड हों या मणिपुर बेस्ड हों, वी आर मॉनिटरिंग देम और उसी एक्टिव मॉनिटरिंग का ये नतीजा है कि बीच बीच में वी अचीव ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वी रिकवर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ Non malong Veskar Binglong Penang Ana Dimpen ke kay Phua Hen Upnam si Andhra Pradesh an Kepon Chejeng Dut Pusi Chinidun kay Phua ang tuk apor jong si Jorlap lote kay Phua Amat si Chem Thai po pura matha si Bang Swa Sai ke Ington Vek nang ji pua jok Pini Socheng constituency ka parlo lang sumipi sar bang kep arat chelang petpen Karbi Binglong Autonomous Council apan kachoneng ripadopon kay phola ke Karbia khailong kachrap thedung binong hemrit kachukim pendang lok karkli ka phejok ki thi ke jang alongan ta kay phoke chirap dun pet lasi kay phoka pang jok kya kenang sot anparta socheng constituency ar lok yong dung arong araratum ke tar kibu pen si mithanga hemarit lapen osomar lok bachali anta chelang ilo jong si kay phuang tuk apor jor et polote non eprangi kay phu amat sia wedet polasi bangjok le bangso biha claim pusitami Karbi Binglong Autonomous Council pen hukum PC bang tonvek nangji pusi langsumi pi sar bangkep arat pen CM tuliram rong hangapan kochoning ripon pado oneno nilitum ladak langsung pi pen dang lok rong cek pen ke nilitum prai pharoang bong pen troksir kep arat atum bangke kai pho jin tak pen si tar pen si kereng I las Usomar uwe mi tum pan kapacari puno apia potum tarjin takpen hemrit puno nit klem I dam I lase bang pak abang pule lasona sai klem pustame hem uk abiha bipara bake penak pen kapang tong kok ya pasinitum pepar midiang no atheng no nang chuning ridon lo lihin pen kachuning bang labang so hen up ang tuk nang chor piat bangke kumat pen si hukum pima Same nili inuvet kemat hadam pen bangke lahelo Karbi Binglong rat caria song ke komalo non cari bom ke sar toliram rong hang CM alang li pan nili isi chuning riji bangke lahelo alang li tong hukum pima hipi puistame nili tum aparman vet bangke kidukila rat pan bangke nitum rong rat pan bangke la bangke nang bon pinai busi nitum bangke ke matalo non la irui ang bong si rong men nang pachithang plu mat Anke la so ke jor dam ke la dak pensi ke pon la puma man ang tan pensi bari bang ma mane ang tan ben si la tum ling do bon nili chini da mateng te
Amaran ke ladak ta isi kecak lah mane son son longji. Pemaran ke dak khama khasi bang plut apa ya le ya. La siladak nilitum lang sui piarat ke militum ke hem da jikim nang kok mendu phala nilitum ke phoben jikereng. La si ha khoton tar la hui a gute la ke phu ahin ban siltum ke lang sui piarat kali ka biku phorat tara sideng i la si la so ke phua hen up ke pi yo long de dang popusi militum lang sui piarat ke sarbang ke pendang lok rado an ke ning duk chipak lang pon lo ha pusi ar yu dunong lo che thang lo ma si non na bang ke ang ton le klem ta chok klem yam ta chok bhala so bang ni tum ta sa group pulo to sa group tum pa klem nang po ya la man tum ta sa group pan po ta la pa nang ni la tum pini kharai si hinia si an choji po ya la manon bang ke ang ton pen pulo te tum alang tum che kloyon thom klem te la che kloyon thom ke hen uba ang tu ke bang ke che kloyon thom si che kloyon thom ta pu pe che kloy jonan se alang tum bang de ji ingla chekloyom thon klem pote la chordat pote ni tumke dak rong ke do ke thak i ke choklem pe ri pen ke dang lo ang ton tan ni tumke tar pen si chobom choklem bom peri ang ton ta ni tum chi ri bom amala yong si la chekloyom thom pe la chordat polote la bang ke ni tum bang ke prang phan bang ke abidet po adu ga we dak kiduk ke la garada so tun inglong tum abang ke tar pen si ke chepang reng la pen biha along do an sita ni tum ke la tar sang chunam puno jat sita la tar pensi si pangreng la pen madut le sakuri de pali inglong alat ke mate luga chupur hi puno jano isu phan puno anton dak kidukarat arat atum ke kinang sot pu chini si piniani bangke la hai kithai gonlong ka chini aposi hen up punon ba ang tuk abangke ang song la saratum phan chuning ri lo si la hen up ang tuk abang anu se papon long de je phan ni tum phan kitu ke lagarat phan ke matha pen la sa bang phu kam asai bang ke pang ton je phan sinili panta chuningri pan non malam so por phan bir time mung tan panik sena nangli tum check lapen buluka pen kasilam pon chegang hoy palinga mukha he hoy ingni glong loma longlilang plutang te birta kemido Outdoor Bamboo Industries West Karbi Anglong Dongkamuka Malong nanglitum apor panahok hipin pen humrig no ladak nanglitum check pen kasilampon sofa set paling hoton dining chair rocking chair lapin mirata phai hui longponik ji lasi humrig non Outdoor Bamboo Industries West Karbi Anglong Dongkamuka lanso se kachini ji aphan chingri biarong Dongkamuka mati laber ki pia number long humrig no. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by among the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 936503768. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo phi puthot birtha longwang tulo Karbi Anglong Autonomous Council along achokamara tum phan men keso der hut tong sekot pen sekelang jia phan ok prana saika matum pen Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Medical Unit CEM tuliram hangari deng pen ing pupon lo Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Medical Unit lake Karbi Anglong Autonomous Council along achokamara tum men keso der hut tong sekot pen sekelang long phitja phan si sikdang pon lo bangso KCC Secretariat Medical Unit Kangkwalong Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rita Singh Hi Matum Khonsing Rongpi Amar Singh Tiso Lun Singh Teron Jagat Singh Ingti MEC Richard Togwi Joint Director Dr. Kareng Rongpi Pilapen Okpran Sai Kamalong Dr. Lapen Nurse Atum Chitong Dunwinti
pai nipai kreke thom arni kang sam por phai ke thom por malom NH 36 atawar pi dilai paver blocks a factory adungalong JCB pen scooty ke chatonga jok navin chatri po bang phai hiring tangrak arenga hukiso pai ke me bordan VDC chairman Rajbu Tiron Lapen Ari Sangho Tung Tong Sekot Pen Lidun si Sekelang Jia Phanti Pokat Dilai Dispensary Long Ponden si Arenga Hukiso Novin Chatria Phan se Palang Damlo Pusi Nilituma Pherangke Bisnu Lekte Pen Ridananglo Karbi Prime Tambang Pansikang Ton Peglo Demi Thakme Kurang Thu